Sen turak etsin, üç balı örkam. 100 misal aldığını dokuranı Gel uşul жерде нап козу соода болуп атат. Özgün sal beremin. Özgün ara kap ketip pazar günleri. Чоңгочкордун жанындагы. Men sana özgünge ketke berem, jönlü örkam. Özgünün bazarından ara kap ketip pazar. Özgünge çemenim örkam. Расымбы? Rasım örkam. Yok, özgünge men Алайга berem. кетип атат. Sağa özgünge mal bazarından çalamın. Erten bazar günü. Örkam ma amanat. Bir 11'de ma pulun berersin, Koçkorda erten bazar günü sana sal berem. Akanda pulumda var. Канчага кетти? 100 тоғыл. 100гө. Тоголукка Onu кетти. kozumda koset koyayım. Козун бир калмаңчы. Жакелатыңчы бир. Ортодо. Достор, ушул козу сатылды. Алайга кетти ат. Ушул энебизге, чоң алайга. Азирет агабыздан Soğudası. Nasipsine örkam ha. 100 000 болду. Oralar. Алган ала сатканга берекесин берсин Алла. Кой бериңчи нары бир. Машалла. Oldu kam. Şurada kalasa 11'i. Ana kalgan 20 sal kam.